Badia fi baro si balaidon na kani kapor na kani janmit balaidon na kani kapor na kani janmit pat kunjuru yang itu pat kimakan na la kijam biye kibayo slow yang ini ka jingkran ka jonga haka baide bat ka election arko lai ile se namdan kamsho bat benitu ilde namar bubur wala ni lakit yang waktu dia ingin jonga namar balai na ingin jongi ila ju shakri bi manta la sansnan kasansnan kum wamele fi bosnam kum MDC kum juru ilinia ila shakri bi bosnam kum ka FDC te kile itu ithau kile itu di jinglom ni kom terekam jonga ila jumkom terekam jonga ye jongi hakon rukom gitrei nam ta upai pa yana kata dau bakit tip bakit smuthuru baada kali ang jong iru abang itrei ebro ka kamro im jubu unit kata kini masuk namara dagi bu unit dasi lasa antara job election itu gimana kamar naga unit itu hi kensela price rate haga bidai bat kam ni jam haga bidai bat scheme haga bidai bat kijing mentoi kawa upai ba udai banyo naga wai kapor sakoi kapor Ikum juru abang ipelong jingalang, im jupelong hayu jono jonuru. Ipelong boy apa sih masai? Hak boy don lang di rumah dong. Hak boy don lang di rumah senong. Kang mau boy baru apa ulik kuan maksudnya pro untuk try ni. Dia kata ke jingalang, kamangi iwan wan pelong. Hak nomor senong, hak nomor dong. Ikum juru abang election senong, kumulong nongkran bahasua. Im jutan tegi nongbuat hespa. Dia pun lang nani kiban aidam kejingkran namar kani lese kanung wanra kajing betul ruem namar da job lesairu tema morwai wan rumah assembly itu kiban ni kran nadin kiban ni kran lang kinamla ban rumah assembly kinamla hidu ban kran dekan mengahi ubala ban kran kadang along priu boyo kejing job ikum juru kaktaru hadir nabot namar teng lesai dalam job mo Gini-gini gijo kibri upat hadin samsnan. Kan sa ngi la jubo du ba macai. Pai mentang yang bo show. Nomor bo de uri bo blong. Da ulang umni kumtai. Nomor balai teng haka jinga dei brio lese ila awan pani skim ke bahe. Sibate haka jaka ba kan tentre ke sinong hap ai tentre na maki. Haka jaka ba tre second time hap ai tre na maki. Tikane bat kanu manra kali to ru Ila se banuman kini ki baro na kalian na jonga hi barbor na do por ibo mansua hadu huta aya ta yele ne dijing lo smorit aya ju ba ipada fide ba soku pangade ubri dokri gudai ubri jono ro ngade ubri dokri na kata lo de kidon kap no kali kidon kap sa hi na bo ru ha ba de ba kap sina ni ha ba ma de itu nam kinyo usilia yedo ino ya ki badit ni wa krao namar ki baru spa kita na jam kidon kap ibarin ru kita na jam kidon kap Jena kata-kata, apa kita kam dulu, kau beri dia dulu kam sila ki kisuk bagilah bantuan ikan. Andai akan kejuk ke pemerintah teng mandaladon kita di unit di repair di senong di tahu, lagi parti di repair. Lesu cuhi, lese dari kiwan kam, nam orang iki kile hata, na ignore, lalu ngiklet no, dia di ramah senong di ramah dong pada ham. Jadi ham ini pat berkam senong kam tahu. Tadi macam ada lembah ke lembah sedang kenang badan don kata kebetulan ke accountability. Nanti kata ke kajing pay more yang kajing tentera kami skim nak kau kapor, sakau kapor. Dia hanya kapor nak kuat apa mafi kipai ka ke sungguh ke. Apa fiji yang dinam nikmat. Dari kapok sana dia dinam sungguh. Ke election. Lalu sungguh ke election kemudian nak kunno. Ada lagi sungguh ke election kata dari kapok sana ada jinim jong wei bat kawai ganong yale. Dia lara pipat upai tak nong jet sungguh. Bantha sakta gador ba thau ai. Yau nong nikmat suban thau ya ka ai kataru gari ba ha. Tenda kata kadau ba kin sungguh ba tip ya ki baro kini ber sungguh swadun kong kai gador ba thau ai. Bali ngidan kam gador ba thau ai. Hakan ko kong kai ga mining jo gador ba thau ai. Kata kadai mangit sungguh ba tongkre. Kai ga mining kai ga jingmut jo gador ba thau ai.
Dari kuat penting kita, so ini faedin kerja sedih. Ini kemenor, ini pek kementar penting kita lawai. Ini menor por ke balik no. Shau snap sejar kan lais pak anyu buar. Kalau bagi inang don habo ke pek ke sikfi no Assam government itu por. Dia tu por kan itu ubi hadir bang Assam government niladon katu kan isnem patkan. Hak tu por katu bijingnya tu kana. Nakalian na ro ako po kala kam rangba ini dari long kena jangan oleh jumpa mau bahas aku po nong yang berapa jom ada seperti bijongi nong yang juga di bijongi investment department jom aja di bawah itu akan disebut lagi mau bukan lagi yang kalau kalau nanti akan di nasional dolar pada kali ini yang kalau kita kalau pandawan no yang akan berjalan nawar bagi laksa ada benda hak sarkar Assam hak tu kopor hak benda ban ka kampung roi kumjuru hak benda pat nak benda kata ka bagi om bagi wanra ada bor ban penduduk dia ka din asli skum ka official language ke de hak tu kopor inong yang bijongi na geleng jong ka beri jong nyo terap dilek padilum lang hakasin nasional tawar hol pat hantu kisanjur या मैं जाऊंगा negeri bekerja sendiri wajangi kiki orang kele ki dawati ban ki har tal sampai rules nam to belong very peaceful ketik syakem ki dharma jatra garaha kane pat namar sarkar India ka UI ya kane kajing kersan ka bekiyo na ki pai ba ki babun ke balang jam kane ka state ki jongi na kata kadau kimpan se balhapan dan grup bat mai pan ya kata kejela de jongi ke bala kajong ondang layo dia la kajong menjela nai tu fi house nem sejar kata ispa ayu puar yo ru the first general election kani election ke pemenda kami solo arnya utri ke khatwei the first general election ke house nem sejar kata ispa ayu puar pat hak tu kompor ipai ba kibabun kena je cisa kita gerang kensai kirang ke batin ya ka an ke kanon kumno barwan sanjur yang ini kalawai jong ni kari bekerja seperti ini panjin dal lagi mio ya ginang gilam giba hak to por ke pansua pansna ya ke yen kamba pe ya ke yen ke itna ya yen ke idon dikermen hak por ke panikong lese la kin jin dal asna ni kipaya ke bator lani kin shin da shna di pin ke bator kuma shna yen lese kata ke yen ke kitna kan sakalon pat kan sedu no ya kecing mentoi kabang kani ke cukup mementa iyo ya kita kecing kermen ya kecing mentoi kabang iyo ada ke cukup mementa dan reh itu kopor lepas kata steng bagi orang APHLC kita jit ya kinong hikmat pat onda kita jit ya kinong hikmat kita jit sisa ya kinong hikmat ke pekerjaan tiba-tiba ya kaan kita kinong hikmat ke kumno kita jomba bibiling no jomba hoping jong ba hoping nang ta jong ba Professor Gigi Swell JJM Numbers Roy Martin Narian Majau jong ba Howard Nyauda nang ta jong ba Radhon bat kumta terter ke chi sha ikiran kansai bat kiniru apa isya banci ngani su ifi kiyo banci iki da giji kimsim da perle no ai ya da giji jo upai ba kimsim la perle no ai da giji jo upai ba dai hantaken bagi seyo ikan di makan dah ibaida yang ini kebateng ke pemerintah iba hadu mentah menegi dari yo ya kan yang dibalong kung kalan transfer up agaba ibat kijat debru kinomla anti jika hang ini gari jo jinda da kadi kalan transfer up kambang di tu ki nakrai kari jungi kan jinda le jelle ibat kibri dibal sabar kibrus ba kibran kasta ko batek tenteng le se ika khando ko magi ki siaja square foot nesti magi ki 5,000 square foot te kumjuru ngiyo ini trading by non travel kaniru kadi ke pelayaran ha nakamta jongo ko bolu walang kanang ba uno ubakwa on khayi pateng hangne hari jungi namar ba ukhamta me ubonama onumla on khayi men pateng hani hari jungi namar balai ba kadon kadi trading by non travel kan ba kini pat kijat berdiri bijonga jopi ki ba khayi ki kiu be ha ka khayi pateng ha ki dukan pat kuntal terter ke
Tidak halor jo kata kanong rem. Ilayor saya kaan kabai dei bagani ke income tax ke. Bagai kata kaan income tax kalau ba. Hak tu por ni tu ipi lara agenda ini kinong ikman ki bakrao. Jom na diga ri jongi, jom na diga state jongi. Agenda lalu ki bagi ijingai. Nakrai agenda langat hak kata kabai ki ong kabai hak man siu. Nak kejiyo kejongi siapa pelatih jam sarkar India. Andai yang ini nilai. Yang diberi kepada kok, hanya mentah baru. Nomor boleh idan kok, nomor bagi commitment, department, gijonga jogi, inang budget, jadi inang mikmat. Dan mereka akan dikejuk mentah apa? Jadi itu yang ngan orang yang kalau don ke ba, kita nak show, komedi por government jua. Haki por jua kayo kami aja berkusuk. Kampang lalu na yengi ke wantan gibri badang ale li terika office no ale li tray no kani ale li tray no katai ka khai pateng ru andi tu fi gibri gurus pa ba ki roi ma ha yo ka kot namar balai ke tu fi bagi nong ikmat ki jongi haka to ka por kilong sisa ki jingai bagi kilong sisa ki gibri ki waktu ya shaliang ya no em andre ha bagi tray baik nang benda kacat tu ru jong kai mereka akan digajuk ke pemerintah apa kalau dokumen kalau kompong nomor boleh bagi nong hikmat pat kibyo syukum gitu kipor kidang hikmat kibangiyo menta kiblong syukum kutu kapor ke bala lain nok menta pat ngiyo daki bikiong kita di businessman nang tangis ngiyo daki di baglong qualified ni dia betul pating apa kita assembly ting nomor ba kajinya keren kim yakran ayu kim songthu kajinya keren kadai kabakadai sangkai pada kim songthu yang ini bukan ke biar dibagi discuss itu di thank you dia. Pak Kujuru apa di ekran pat yang ini pat kalau kikim te bro tentang kala syukran rumah kala syukuba rumah dia bagi kala rumah di cuba rumah pat kaniru kawan ra apa di sini nama tentang di IAS di IPS officer pat di basyong na jrong di basis di minister di basis di mene pat kikir rumui nomor balai ba kajing cuba tentang kawan rak dia kata great laughter kajing ke apa crowd apa yang drama nomor balai ikli ya kai cuba kai sekarang ni perlu coba kisah aduh kata lagi baik yang ini berokok agak kita ini dan kata apa yang berdorban kawan ini masuk tu ya kan ini benar dia berper Kapan kau ni di mana ni ke polisi? Ada yang tadi ke polisi yang minumlah, man position er. Ke polisi ayu, ada tidak akan keli. Ke polisi kalau ada katakan agriculture, kadang betul nak jaga polisi, katakan forest, kadang betul nak jaga polisi. Nanta katakan urban, kadang betul nak jaga polisi. Nanta katakan preludi, kadang betul nak jaga polisi. Ke PhD ke polisi, ke sports and youth affairs, kadang nak polisi. Undai ke polisi, apa polisi pada idan ki program ki bagi set up ke pan menteri nak kita sistem pan menteri nak kita sistem pan menteri kam ni kini allotment ke bagi yo nak we ka pos jadi kata apa nampak kini polisi terekam apa nampak kini ki berkai ka kitaru pada ya ka ekonomi jo state ni apa ya kayo ko konten nak kata kita mentah hari jongi nano pun ekran di scheme ni kita ada lupa anda yang menyekan kita kalau pengkausan ide menyekan ya ke ekonomi jong ke state ke jongi ke ekonomi jong ke state ke jongi nak kata lada ke ekonomi jong ke state ke jongi jong ke jela ke jongi kata bagi orang ke yo ke kon hak ni ke state ke jongi lada kam kio upat ba uduk tenang dapat wafintip pat kumno kanika kayo kakot kakio hano benar kakio kitau dah kai dada ubri upang biang kli udan gaji shit kitau dah utu nar shit dada ubri ukio kabel pressure kitau dah blood pressure dada ubri ukio kesini kitau dah utu kitau ubane ban pet ya gaji kio ya gaji don kesini amen dan mereka kikwa ban pet ya gaji kio jom kayo kakot kitau luai nanti tu dia kan dia pat dia lembah kata kekiong kita kekiong kata compound kata kekiong kani kekiong hak ni dia tu barang dia compound growth rate
compound growth rate investment ke. Kini kita kata compound growth rate ke assessment ke. Ki assess ya kini ke. Kanu kami ke jelas ni ke kio. Kanu dari India ke kio. Jadi adin bagila study pat ya kini. Jadi kita pat kumno kani ke economy ke kio. Kio do kanu persen. Jadi ya kini pat kita dengan kata mengkio gaji GDP ke. Gross domestic product. Nani kadang-kadang yang state kio ke GSDP ke growth state, ke gross state democratic development project, ke GDP, gross project GDP, ke gross development project ini, kita ini ke GDP, pada ini ke GSDP kan. Kalau ada kita lembah ini ke GDP, pada GSDP yang, kini pada kio pada kan, kano persen ke kio, pada kano persen ke hiar kan. Gross domestic product. Kadang-kadang kalau pengkusan bah, haduk kata-kata kan. Dia lembah jom ni kan. Bahari India ibarat kuai, habis jelah ibarat kuai, ipai kita bah GDP ke kio kat lo kan. Dia nak kata-kata, kini start economist, jom ni state jom ni start economist jom dari India ibarat kuai, habis ipai je ni, IUI bah ni ke GSDP, hamne hari ni kalau only 2% kan. Namun tam 6% kan. Karena ini pat jika jangan dikatakan setai dalam ini kalau melakukan 100% ke, 100% pat 6%. Dia dah apa kerana 6% ini tu kita tak baik kayu kot kejumi ke. Nak tak tahu apa kata kayu kot kejumi pan kemud kepisah kamdan ke hayo wahat ke. Kata kepada orang investment kamdan hayo wahat. Dia apa kepisah pan kamdan hayo wahat. Buat kata apa dengan kamai ke gaji jum bulu balang. Nadu kemarin adu bahaya. Dalam misteri ukuah banyak kam, unumlah banyak kam. Nomor boleh diberi ke bakuah macam naik, kimdan pisah macam naik. Dia orang new beri upat, kini pat ke bakuah macam naik, kimdan pisah macam naik. Kan itu ini, kakta apat yang kinong syok mau, kinong syok siap, yang kinong di simen, kinong di rot. Di kini pat kan itu ini, kini kinong di simen, kinong di rot. Pada kakta kalapat saya kinong kemai kali. Kemudian bawa siu bandikit iki mar di mata. Yang jinggal gijigam kan. Dia apa kali apa kan itu ini kalau hagani kadur kakta pada aduh ayah sejar. Namar balai kakta aduh kitchen kau kiam aduh apa yang sejar macam ni kakta aduh apa yang sejar. Namar balai dia kata kau kiam ka fair capital income kejigio jong uway kawai gabriel shimet kamla pan kiu kan. Kalau nak kamla pan kiu pan kakta pan dia kata kau kiam ka purchasing power kan. Kata kador thit kador pet ke jong piken. Nak tak tahu begini bah, kalau village saya usaha bentar, village interview Gabriel, village 11 bajar, village seno, kalau village seno, video i, bah, kalau dikeli kekamai kaji Gabriel yang kamu dalam madu kata. Kisiyo sisa tang dia kapam, kimiyo dia kapta kapisa bagi show, kimiyo kapisa bagi show. Nomor boleh, kalau video ja, Gabriel orang cakap bukan mampat step, ni berjamir hadapan jombi, ulit nak sih, nomor boleh, ulut putang. Kalau food balai namar umbiang ke kamai ke kuno ulit bam kamai sih kalau ulit bam mata lara umut bantit dan bam do man kasmiru kunumlah ban bam do man kasmi la kuno buhak persubam tang sisir citayo mata lara umut ban bam hakan license citayo kunumlah banyo namar balai kata kapal dia ka processing power jamu kamdan ke dia lara kani pat kamdan kakta ke ya kalawai jom ibabun di balang dia tak kata apa dia kalau wei jom pi berbud di balang nak kata kau apa kali pak kahir ya mereka kata tapi yang ini nado lapo kada kata aru ya kan yo kam yo jam di dia yo ngal khatin farai kata goods and services ke dia nak kata apa sarkar kamla pansna kamla ban demi ikam kamla ban demi ikimam tadi di babiang ke papaka kat kum bejing dawa jom ku berbud balang dia nak sarkar pat kamla ban demi yang ini kijing dawa jom ku berbud balang kakum ke demand juga bobon walang dia ada supply yang ditunti geduna mereka demand pat kabul kani pat kakta ya ka kiudor jo kamarbam marti kakta pat ya kiudor jom ki ki bobon ma hakne kari ki jomi ke ya kakta ya kiudor jo kamarbam marti pat nakata usi fi experience tanda nakawai ka por kamarbam marti ka kiu kekiu nak kau ke por, ke kiu. Letak kat sini flat hal ni kau tayo ba kiu ba.
hak tayo pilih yang aku yang tayo kalau nang kiu kedor nomor boleh ke demand di sirkai na kat pak supply ke duna dia ada ke demand ke bun ke supply ke duna kani kita bagi om inflation dia apakah kita apa dia kini miok jam dia miok jam ke sarkar pat kahapat berhak ke kedua ke lebih ke dia lagi yo apa dia sarkar ke bapaka ke sarkar ke babiang itu ya di kenang bantuan rak yang di ekonomi pakan long yang handa right rak pakan nyat yang handa letih ke pakan di banyak pakan poi kata ke bagi orang GDP halu 4% ko bolong lem di state apa than satai lam mengi te apa kawan pat ya gani itu bi kahapan buru pat napo yo na hakin kemudian kahapan buru na market kahapan buru kita rumah ke bonds kahapan buru rumah di paita kini kita dapat di lembaga government ke bu notification to om mari kita dulu juga penairan seluruh government gila penuan penairan seluruh government kasih juga hak tak sud ko ka kala bu di lada kamu apa undang gane ke ekonomi di jongi ke crash ke ham support lada ke ham support pada kawan ke depression pat kamu rajin jarah nak tak tahu kani kerja boleh kerja Sri Lanka boleh pergi habis Sri Lanka boleh habis Afghanistan boleh habis Pakistan boleh habis Bangladesh namar ka ekonomi ke crash ke cepo dia kata ni ke ekonomi ke crash ka hiar cepo kan itu di kakta paderu saya tayo kami jam ke ada kakta apa dia tayo kami jam kali kawan ra ke jike ka kharau ha man itu di nak tak tahu kawan ra ke jike nomor boleh sarkar pat kamla berpemi push kamla masyarakat ke nak kata kalau hipai apa di office tu di babon di office tu itu di staff ke ada nang tu aku di tu kamla apa permisu hantar undai tak kata gini ke bateri work charge ke bateri kontrak si poru mula mana permanent job iki yakini ki bala like PE ke bala like DB ki khun ki jong PE ki khun ki jong aru hak sekali begini yo bat lek si white color job ru kumio Tapi nung ang so kita ki white color job namar mereka sarkar pat kamla ban create post ke respect ke ekonomi pada yang ke Assam ke Bahar ke create cilak sistem di post ke ekonomi juga Delhi ke Bahar ke create Cibo Hajar sistem ke Punjab ke Bahar ke create Hasan Hajar sistem hang ni yang pada untan kita kari ba create di post to la ngi create di post ru le sing amdai mat au ba baro ngi ni menteri office andre ka de bandon pat kala keledi baginyo pat ki kap ki jam ke Kungki kita di small scale industries dak bayar di beri di depan dak bayar di kena sama lagi di bawa menteri di kamlajong kungki karkhana terlihat senrai karkhana terlihat sing nani ki embroidery nani ki tailoring nama kituru apa ki yarap ki kiu kipan kitupat ki item te sei kuipat kadang-kadang ka tailoring shop ka item sa live sa umon kadang-kadang ka embroidery shop ka item sa live sa umon kadang-kadang ke wedding ka ikam sasan umur kadang-kadang ke karkhana snat kali ka ikam sa shifau mudi ai tikari ni ka yarap pai kendre apa ka sarkar pat kamra palle ekonomi kan pun ke crash ke ada ke crash pat yang mengamo pikir nak tak ada usah yakhi Punjab kele hai po kiri jo ke partai balik yakhi namar makne ekonomi jo ni yar ke nak tak ada balik pat ke yar ekonomi ke tapi di mensufu ada ulang nomor boleh baka syirkai ke bangsa orang kasyirkan pula ke bangsakan karier ke ekonomi. Nak tak tahu pergi ke government pergi ke nomor apa survive. Pergi ke kubur pemenin yang the most corrupted state in India ketika Malaysia. Ke jelang ke bangsa tam hampir India ketika Malaysia. Nak tak semeneru apa ke Sri Lanka so ki arut pisang lah umukul ukurna jadi kiwin na kisi minister di bangsa hangne hampir India. Kasba ka pau baro kabadai nang takari jungi kira syura nut kini nak tak ada ke ekonomi jungi kamla pan kiu tiada ada kamla pan kiu ka pan simram kini kita ki simram pat ka pan sim na World Bank ka pan sim na Asian Development Bank ka kumta ter ada ki simpat ini garam ka pan sim itu sud nak tak ada kimla pan le ai nomor balai nomor teng ke sarkar ngani tu pi nasi tu ya pi sampai gani kamram junga mangan kren assembly ketika kamram juga dengan keren assembly nama ke sarkar man usnam ngani tu iti ke sarkar man usnam ngani tu iti kaju dalam dia begini election dalam dia begini election ngani tu iti kisi pelong ke budget session
Kani ke budget session, te shua marwani kani ke budget session, shua wo finance minister, and chief minister, un president ke budget kawan shua governor address. Kamu ulat jom bejela, upade representative jom sarkar India Ukraine mau mais government, kani sarkar jom ha, meta usnem kan perlu kata wala gini welfare scheme repair usa ai kenteng na agriculture kumta na PHE kumta na forest kumta na PWD kumta ter onda governor pula de ponwanra gini competition of presidential address apa parliament hani ki governor address apa majela jogi ke onda la de nanta apa kasawan kamang ka na kata usul di political party iba menta teng kila de wan rupa ni ki orang bukan job mengangan le kata namti syu kadang dreaming juki ni ang nurukom kimla ban kular nama lada ya ka budget 4% po assembly kimpat tip ya allotment ke sarkar India ka ai kat no ke revenue jogi revenue receipt ke jogi kimpat tip gilungkat no kumno kila manau manle kata jadi kata aku mencupi insan itu ini kini ke issue kita budget session हमने तनी की स्पीड हाउस में कोई अखबार सरकार बगलिया sebab ulang sebab finance minister terhadap mengkandri wajar raspa life work kandri wajar raspa life work mundur rugi kandri wajar raspa life work it's a big money bisa pakai jika kandri wajar raspa life work kam dek tak kajo kam sakut kunjo kandri kanang kiu kanang kio no isnam kabamut how do isnam pada arfulai pada ka kio shaka khatnyo hajar kindai sta khatnyo klur ki nama ka kio ka tum bejing don jo kibrio ka tum bejing kio jo ka population ke ka kio ke strong kanang kio no ko ka snam ke ti kani pat kani su ti haba kani ka kio pat kolong ba ka ai pat is allotment ke ka PWD kata ka PHE kata ka agriculture kata pat kunta ter ke di honda kala ai ini dapat di berfait bisa implement kan di department bas prepare ki implement ini scheme kan onda ki implement ini scheme pat mreu shu officer shu implement mereka dan satu ipat ka bagi orang kata din barang ka watch dog kata apa gabut nadin ke onda la dai ka bakut ka financial year ki lepat sakit department prepare ban study kan ya ke pulut jadi bisa pak kata kawan dan pak kata ka bagi orang ka account office of the accountant general kan kaba kami ke office AG isi in short form AG office of the controller and auditor general of India kadon kata apa kan disebut onda kalau pun kata apa di department prepare kali pak kali itu ini kalau debut pat kawasan pat di pulut bakla di pendankam bakla di kepisahan ada kalau pat ini di pendankam bakla di kepisahan kasasna pat kan kasasna hukum kini di report kan kini di report pat kasa ai su gubernur suaban table ko assembly kan andala table pat ko assembly ngani tu yevi kali ka kapram judi medike makin study ye gani kanu ke department ka pendankam bakla kanu ke tenat rekam ke pendankam bakla di kepisahan anda kila Allah di department ke pendapat kam pakai ke kepisahan di kadang kata kebijakan ke political affairs committee ke committee jong ke assembly kani pat ke summon ke kot ye di officer tiba di department affairs pat ki au pet ke bisa apa ni lamang nak sarkar negelia kata keluar pat katung ke jinglap jangan ke CAG tidak penon kam paklai ka tidak misuse ka ini ke bisa pat tidak kompeten kam pakla di senu ke bisa aja nak kata hapan recover dia ka hapan bank di korukom perlu ke bisa mat kunta tertet ke lada karipat kadon ke jinga keren kadon ke bagi discuss for house namun kadon ke jinga toy dia lada discuss pada house pada kasulong no ba kani to pisapat kaligno sharo ka jalan tino nakata ngasakhan ka corruption ke nakata wala sa sarkar India na tipti na sarkar India ro ai sipon ka scheme ka ai sipon di allotment langba ka plan outlay nakata haba ka ai kumda langba kani ka CAG report ka tipke he misuse ka bisa pipindan kam paklai kani ka bisa ke dia he misuse ba pipindan kam paklai kani ka bisa na di nakata usawdi sarkar India pat kabut din nadin dia nakata usawdi balagi ado kande balagi no hikay ya mani ki namare ke allotment ka bal ai sikana hikay no la time bird
nak tak ada masalah di balik yang no hikai itu yang meneki kimio itu tu balik yang master role yang meneki lebar kimio itu siu bapiang balik asyar yang meneki lebar siu lebar mak te ban penkiu na going force pada kalau hangari gator itu di state jami sa kumba sans nam na si pos nam kari gandu ini jike ko harawa nak tak ada ka ap ke jiduk ke nak tak ada ka ap ke jiduk ka kata ai di pada ke nabar balai bagi menang banjir nang dikwan ke dia apa hidup pat di pai nang dikwan kisuk ke banjir di pada kisuk banjir kijit hakan ngobong kijit di pada apa kisuk nabar balai giladung kubate nak tak ada ai lai hajar lau kan unium dan syuh tai ai san hajar lau kan unium dan syuh tai saus nem ya ben dalayo tu bisa pada ya boci tiki nang wan sang putom ye tengkong ye ke banang ha kinle ki chongkai ke cycling portlang kita ni fialo kuno biar klain kumna ke toshim ni san hajar lau ni ai nam ta jopi ti nak kata dau gini berlong gibri tu syapang di besar pakai ada kiwan ai makana rushim baik tamba umdai pat baik apa bishim hibur pat YouTube beliau kami hak kapan baik u contribute ayu assembly u contribute ayu nam tak economy ke kadang kau ingat jinga tu kana ni lagi jinga jah ke sisa mana tu hidup ke baja angni apa state di jogi ini tu dia hakum kan ke for election udah di candidate ke balik banyalam di election ke anda kile banyalam ke daya ini kiri uai nomor ke butrai dia kan ba tahu nomor kan ba udang tray butayam ya kuno ba are ke tray stop tray ne kuno mo ke tahe kene ka sanajar simno ada kene ka sanajar balong kum gajinga ra video tit sebuah dawai video tit kene ka tai hari jinga kam he kasam tahu nomor pada kum do em biba ngam tre kene ka sanajar shobhase ngadan kam yo kada nomor pun pelur pun penkit jing yang ini dikiarkan di jonga dalam himut matai ai bukan ada sebab kita politician wong to ulai uliwan kada keleng uliwan kada nak kau cakar lu om lu kada apa hajar ulai nak kau cakar om lai ko hajar dia pun sekar kau lai ko hajar tu benar dia nak kata wong ke nalai le om ni sutu briu cip sang hajar dia udah wan hai pat wong ba ngaliwat tu kada tak mau kada urang lai ko hajar tapi di simno ini sang hajar tahu nomor ko kuno fit ura mukada mo yang kada lai ko hajar jumlah amatit yang ada sana hajar di amatit ngam tre ba ko kele no ngam tre ngam kwa dai kum ta cuman pan makin pedilu jor yang abu kada lai ko hajar kepentit yang apa sana hajar di amatit play ulang baru kijing kau baru kijing nomor apa ini betul pok jum beliau rai mentapat ngin beliau long hapo di kimana kam so ya ha kena kata kari dikai ngiri man sufu kan nak kata mau ngiri man sufu nomor ngani tu ini kesajar kamla dia bertemu bersansenam kesajar kamla dia bertemu kamu yo jawi ikon di jombi rai la yo pati gibriu ke benang banyakan assembly yo pati gibriu ke benang banyatai assembly ke benang telun yang ini kau bisa tega ekonomi lu kakiu ke lada kakiu ke ni ekonomi ke ni GSDP lu kakiu siapa 100% ke ada kakiu pat kamu ke sarkar galak pansina ki kamu sibut tega pun kapisa lu ketelun nako ke market ke lada kapisa ketelun nako market pat kipai tak kiyo ke dan mereka nak pisah pat kamu telur nak market pada nanti tu ni balik ke negeri juni ke nang dungru nomor balik dia ikam pada ke balik bantrai jom bobo do balang balik bantrai ni ke kontraktor jumi ke balik bantrai ni ke kantor kami andre ya kani pat kani tu ini la IT no agency ke kini agency pat kini ke mana ke kini ke kantor wajar transfer lai blur kini ke kanyo wajar kandai spa kanyo blur sebagai sanction ke sarkar ke sanction mentit ya kani katai palle ikini kita ini tu ya kani pat kani tu ya kani ke pisah pat la ai hakiki agency bikin supply kitian ke onda kini agency na ko haraina na ko Punjab kani na ko Delhi kini kontraktor ke bahe pat kini ki power house ke bahe onda kini pat kiyo pat supply kini tu onda kila supply ki mar ke mata kani tu na kila ite pat supply hapo ki government hospital ki government institution ki educational institution onda kila yo pat supply kini tu kiyo kini kada check
anda kelayo pada yang tak pisah, anda kelayo pada yang tak cek ini. Nama cek ini kata itu supplier pada Delhi nak kata nak Bombay. Itu kelayo pada cek boleh no, boleh kan pada cek. Nama udah account nak Bombay, Haryana, deh Punjab. Nama gini ni tu ke area ni. Anda gini kan pada tu cek, hanya tu kerjakan itu. Jadi kamu katakan credit ratio itu tu kau bank kecil. Jadi percent ratio ni. Kalau kau kerja show pisah itu kau bank kecil ni. Jika tu keban anda kecil, ya kini kerja yo pisah, kayo pan airam kata kayo ke credit ratio ni. Kayo pan airam si beliau juga, dan juga tu kasilong ni. Dia unda yang ayah fikir. Lada kami di supply, dari kini kijing tray, yo kontraktor kijongi. Ibu pokor, iyo supplier tu kami kerja beri ujangi. Kini anda kelayo yang ini kita account apa lainnya, kita account nyom, kita account sebajar. Anda iyo kini tap ke. Anda kini tap itu kebank mat kecil kerja deposit ratio. Anda kecil mat kerja deposit ratio kasuk kan balik ni pateng. Kayo wan airam ke. Nak kata anda kini panram pansya aru kasuk ke. Anda kini panram pansya aru kasuk. Iyo kerja mentoy ke. Kenapa apa? Haba kani ka bank kani itu haba kani deposit ratio kapani ka pisa berkhoi kali no samar jo ngari megalaya jami de kamu satu kani on airam kanamla on airam dele royan kayo on airam padi ini kibrio gimana bawa Punjab Haryana Delhi bankum tater andre yang ai pat bio nomor bade ki kontraktor jami supplier jami kibio kam haba ki kontraktor jami supplier jami kibio kam tu ka pisa lo kibio on them jadi kibio on them isa halu isa kale Tena kata-kata orang di kini gini gini kemakharau. Tena kata-kata orang di kini gini kemakharau. Nama kapisa kabutulun deh. Haba kapisa pat kabutulun nanti di kajing terai. Haka jika apa video apa film kamiyo. Ujo tamu itu beriu. Tena ada kajing terai ujo tamu itu beriu. Semua nama tak warna skim mengenai apa perkara. Dalam warna skim konpat. Lain yang ada guna skim kepada iban Cina malah. Nah hajka mengan ayah kesenang. Nah ayah itu beriu. Untuk beriu undang petrai ini kajing terai. Udah ada menteri ini kejadian yang di kejadian ke mengai kalau abang sekolah, yang itu lebih, lesi ulah menurut tang sekolah, musalah, dia ujok tang musalah, ujok tang mau berway, warna macam ini menteri pada bar. Dia ujok tang mau berway, ada yang lain benar kita baca kali, ada yang lain benar kita senai. Jadi, lada ngai pada kasinong pada kekot ke pikir, kinong kasinong dengan kasinong, menteri kenalan, menteri ke surau. Jadi kita bisa apa kalau biasa macam sibuk. Karena kata-kata kani kajing ba concentrate account tang huwai ba arno diberi wan kawarra ya ka inequality kajing ba mi rekat haka yo ka kot jom di bamul balang kai na kata-kata ofin fight haka ni dari India jongi hai kani dari Megalia jongi ki barus paru nani itu ipi kalau lo sidiam kan kalau sidiam kan barus paru nani itu ipi kasari lo kalau sidiam tu barus paru orang kiu badong ru pulang jar sebab kan kemudian kan kata apa bagi orang kata kajing long salen sar kan apa bagi dia ibat kapisa berkayo apa nak kata apa kamlong kumni dia kapot nak kata pilih saya uru pilih jadi cikman nawan ayo jadi dia hikmat apa mula bandi dala bandi mana ru la bandi tang banyak banti kau nak kata dapat pilih sekolah ru flight dapat ni kan lain berkacau. Dalam bilik sipil hospital sarkar kerja kami ni ayat na dong sedang mana tu ibi nado ke eksamen nado ke dawai nado ke scanning nado ke X-ray resursi pat tapi pun ya government hospital bagi doktor di basta kita nantu anda bilik pat nantu kaba video itu cuma kalau klik di dawai klik dek sabar anda pihak lek sabar kamu punai ke sana jangan hajar kapan pulun dan nomor bilik beduk pinjok sana Pinyok sana ini. Pinyok sana. Lain lebih paypat. Yang ini kecil pulut ke sarkar ke baka pulut lembag ki bagi orang kita di office kini kita rekam kepada kau kerja lembag kasi ji report ini baru kata-kata. Ini baru kata-kata. Lalu lebih yang ini kalau kau ini bagi baru kata. Nak kata-kata apa? Wajib kepisah COVID tu lalap pekerja ada sampai dulu. Sampai dulu berkat ini. Haka tu kapor ni itu di upri umpang kubir lu lah syukuntang. Tang nomor banyak pisah na po Delhi. Pada dan hipat ka ai pisah ni itu jadi kini pat di penungkam pakla ini ka pisah. Pat apa di penungkam pakla pat ini ka pisah kalau di ke mesin ke bar hajar lu ki ai jenis ko hajar. Jadi di mam ke bagi ai abi upai ta.
itu kita cak korentin ru di pam ko tanpa dia araja tanpa isenta ingin sah nang tak ada orang lagi pek kaji pulut jo sarkar ru kesulung pulut pun apa kai gani kaji pulut gani kata masa kan itu ini yang gani kata masa kani mending mengakal mengakan lalap tak kasi iji report kani nadu usnam khatsau hadu ini klemat mental nadu secara ke kongres hadu ru hane secara MPP ke kapoi kejimpulun angini ki festival kapoi do 29 alfu kedai hajar crore nyuspa nyopu alfu kedai hajar crore nyopu hajar aspa lupuduka perhati kan di festival ka bangdan dimuto re ngam dimot ru pat kejimben jibulun ya kiru basilong yo nang bantang itu gidukan di mana Sabar di bawah na Assam di bawah na Kaunti ngan itu kali polan polok sikili ya gitu ki festival di polong kanan polok nga mewan dai wong ngawan Assam wong mesna gini kidara ledi gini ke wong ngide na Assam da ro kai namar la ai do uni brio agency pat ko pai ke to festival lam hajka mun khot na gini ki brio jomi khot na Sabar na khamtan ukhan ni sabar khamtan ke dia ukhan na di sabar khamtan dia kamur ke sarkar ga itu ini nomor kadon lupa ke jinge deglang itu lah ya bamlang lah ya ayu tulang neta kadao kawan ra isinya ke makrau nak ta kadao ngi jadi kicing ma ke makrau ma ke baidai ba kini ke ibrafai kada lagi mungkin seperti mana di stasi pausnam ke jinge yang gajat seperti ini kan ma pinumla man yo kam jam pinumla man poi segano mo thong namar kani ke kawan ra isinya dia mentala lagi itu ngimki wa gayo ngakon ngimki wa gi ai berkhoi mentapa lagi pekpat sa kejingdan brio ke negeri kijong iru tolong Obama aduh kata-kata nilalong lupa girit pa ke negeri kijong iru lagi pek ke population structure ke papemi kita ke pagiyong government of Megalia Office of Statistics Handbook Megalia Arbo Arboa lagi pek ke itu ini kan ke census of 2011 ni kasi gidan khalai la tam kini kiwe gi jai gidan khat san la tam to mundur mofi berkhat mofi ke ni la sha au no bar nga sha job lekin salok ko bolok na Tripura ke kali gi jinge la ngilok ko bolok na Tripura ni tempat ngilakut Ilang ko ng Assam, Samudri ki constituency mo Assam, lapat na ginigiway pat kijay pabrio. Samudri ki constituency Assam, lapat na ginigiway pat kijay pabrio. Na ginigi ang rung sa tala, na ginigi ang rung sa tay, kan ka buot mat kan. Kalong tip kung nakatakadaw mo sa ngipigay, kani ka jinjilay kay. Nakatakadaw na nakipay, ya kani ka jingwan rung katap na ginigi bender kan di DP. Manu mo wanra ay ginigi bender, haji por ke balalay. Manu mo putlain niya ke BJP. Haji por ke balalay kan di DP. Haka por mo kasanchar ke sarkar Congress. Lawan rai pun ba. Ki bender na Bangladesh kan di DP. Pansilcha banrum kum kinang kampot jongari India. Ban banrum ki kum kinang thoput jongari India kalong tang na maru ban job election. Tang nomor 1 job di election ni. Di tang nomor 1 job di election di wanra. Kan hadu ba 10 million di refugee ki balaja la electoral roll di Bangladesh. Kan kum petition job ni American studies. Ka American studies kabar on refugee ke shemba kini ki 10 million kidan sagini than satai lamingi. Job ni gari jogi bat ki shong bisa bat ki im bat ki trai ki kita hakane katai satai lamingi ki jogi. Tena kani kawanra ini jike kamakhawa ke tena kata wat uniu he jogini ki biasa perlu wong kumno wong gini ki horo Rohingyas kira burung Megalia na jaga ke bopat kia la de babu bagina burung Megalia na ki jaga ke bopat kia in chance kira da hagani ke chup jogi ngi gani ke jinge mundur mo pisi and kurkusir kurmeo jonga yogi kin positiono kin lectiono kinumla aman position nakata ben kani ko wanra ikine mo khao nakata abo yo kini kijinge baro wanra sarkar Congress number wala ismade ani tuipi kre kende sa BJP ka BJP pa kawanra pada ye gitu ki masalah ben masdo na po Nepal ki bada Sri Lanka bada na po ki Snom ke pasapatu dari India pa kiwan ra sini ke lemba satu kasi ke ba kila pas ke ba menta ki on CAA ke harga ba
akata sama ka para try jong kontrak sama ubari presiden yung NPP nasional kalau yadon pentalang pan yang muncul pada kubur yang kini jiwan ra yang kini CAA hamne apa majalah kajami undai tamba kia muncul di kubur ya kai ka ka sarkar Congress kalale hakipor ke balane kumjuru ki kuburu da ka warra igri gibri upat na sabar jo dari India we kenang ba kata ka population kanya tali ke na kata kata BJP ke warra kata bania tali ke haba kini ki population jo kini arm ligi ja ikun hol kiwan pan jilla ini region ka kata pat yo ka kata ini giren pa dari ki start kakta apa ini kira bayar sekarang. Tak ada usaha di yelempat jadi yang pengikutkan. Yelempat jadi yang pengikutkan kan. Dan nak kita kata usaha di apa kini kita wajah kawanra ini kau kan. Hanya ini jelas macam ni. Jadi ini kawanra hanya ini jelas macam ni. Kakta apa? Ada kata-kata yang ribet kerja pendiri macam ini. Dan nak kita kata usaha di kini parti kini tu di kimut penilaian kai kerja pendiri macam ini. Kambam jadi ke national party ke Congress tu jadi ke national party ke BJP tu jadi national party ke NPP tu jadi ke national party dan kini ki parti ni kita kata national outlook kimdan ni kata regional outlook kita ni ke national outlook kita ke masyarakat kiklet par ya ke jike jongi hangne ha po state ke jongi ke tena kata mosong ni nak kata wi bai sipun ke berkhoi nakalian ke sarkar ni ke persiang menuan ra ya ke bro ke kita buat yang dia dari bekerja seperti macam ni nak kata wi ji dia nak iman jadi belum diberi manusia roh jadi belum diberi manusia roh tentang yo harus por ke sansunan ni posnan to lain no tentang kelas siar ke kongres hak tu por kipaita kila kentai ke kongres bat kila jin do NPP ke ada kila jin pat ke NPP QE bagai ke NPP pat kala le ke bakla ki bawanra ke jima ke jai pada jogi kada kani ni le kadang job sasan snam sa spos nam ngi la kut ngi la le ya kut na shlo ngi ada ngi ban penkut shwa ban penkut yang ngi ban penkut shwa ngi la kai kang ba kadang warra ka jikta yang kun sel kun miau ki jonga ki jong pike tena kata umasong ini kami kaya kawanra ay jinge ko kao tendre ya bagi ke NPP pat kalali asli udah tentang ngipat ki kasih ngiklet kloino ni ang kuno ay ka baham ni jit yang in kongres ini dia jit yang in kongres ka kongres jule yang itu kino lagi pe haki por ke balai kalau penjot ni kari India kalau penjot ni kingai berkhoi oh itu lagi yang punya jit hapo parlimen tengaru maso ya ha oh rena po state assembly de ka ba Nampak kita orang dan ciri, orang dan ciri kita yang pet nak ni. Kita lagi nak sebagai parti, kita lagi sebagai NPP, kita lagi sebagai TMC, kita lagi sebagai UDP bat kumtar tertentu. Tiga ni kemudian eksingnya berkerau. Nak terkenal hari Meghalaya rum dan kongres tu, hari India rum dan kongres tu. Kalau nak kawan pat kena election kan itu, kalau nak kongres kerja sisi RC tu kawan ra eksingnya, ia kejelah kejengi. Kawan ra eksingnya, ia kibabun balang. Nampak kan ikan ketah pat, ya kawaidai berkam pendroy. Nampak kinumlah mensyong. Ha kata kasugi kaba kidai kawan ra ekam pendroy ke. Tina kata musuh ini ni hapan kus siar pakai. Nak kata dari dia pergi ke kongres, menunggu persia NILP. Dari ke kongres, menunggu menpenduk bor. Ya ke bor yang kelang masyarakat, dari ke kongres. Menunggu penting uranium, dari ke kongres. Menunggu bawanra ke building bylaws, ke badan nadu minta, ke badan nadu rumah, dari ke kongres. Menunggu menunggu minister korban untuk kopor. Dia menjadi jongi nang ni. Dia menunggu bawarra ini dia kopor untuk kongres ni. Tiga ni bawarra ini dia kau. Dia nak kata pasal ti kemudahannya dia ada mentah ni kemudahannya kemudahan ni dia building bylaws. Building bylaws ada mentah mana kadang don. Kalau disnai mentah pihak panio dia permission dari district council. Tambah kiting pat penthami upai ba yang ini kekerteng jong muda mentah pat kiwengno kekerteng muda kemudian ini dari tak agency ban implement ke nak kata ai no district council ke dari kuat ban pendu yang ini ada ban pendu yang ini building bylaws ke ini ban bu syarut ke dari kiweng mai tangi ke implementing agency kan ini bagi orang muda kiwengno ai muda syarut
Dari dapat ki ai ban implement ya ke district council ha ka ba pihak ban yo ke permission pihak ban submit ki plan ban estimate rada pisna yeng pisna stem mentah subuh pisna yeng pisna stem desi pimio kata ke building estimate dari pimio ke permission dari district council by chance ka yeng ke kelam no rada sarkar kawan ban investigate rada sarkar kawan ban lap ba pyonton ki ke ba hangta ru sakasha fain sakasha ni katai Tina kata-kata, bapinyo apa di permission kamu naik arlak tam bapina berpundut ke. Tina kata-kata usong ini, ya gini ru perhubungan lah. Nanta lagi pekru, ya gini ke skim umbang di kebawan lah. Nanta ini po Berlin, kami kiong UMGC ujung ni pemerintah nanti tu di ulang MLA itu kor, ulang kerudru, hanya ni ke skim umbang. Lai kerur. Bila wanra igini ga Melim Water Supply Scheme. Lai kerur. Gawanra igini ga Melim Water Supply Scheme. Andre igini ga Melim Water Supply Scheme ini sugi hadu mentah meneru umsim lala amat pendrekam. Umsim la pendrekam, umsim lala. Upai da umsim la yo yang umsi drop group pandi. Andre ga don tangki na rupai siapok kendo. Kada bidai ga top kepada nangte yang meru kasusah betang kan top kongreng yang itu itu. Namar balai hakapor pe kawanra ingin ke scheme kila don lupa kata ka bagi ab match fixing kila don lupa ka jingis tunjumut masih mami ka tiga yang faida andre ingin itu di numla banyo san penyu senang mentur na pengalaman sesos isu si balik kami upai upai kami dia umjai numla ini dia andre mentang ada itu ini lapai adu sispa kror nung mikmat upa mencuba nung mikmat komentar di sampai kisah laksana ini buat jenjang lupa dah. Pihak yang lain pihak yang dah step pihak tong pihak akan no. Pihak akan no. Dan pihak cenderung pudeng, pihak ceri, pihak catai. Kemudian dia penjo umpam umdi. Nomor penjo dari kebangsan bah. Lalu beliau udu umlah berarti buat apa sih sekarang. Lalu udu pat kau yang kabam udahlah baca cinta yo. Rebat awak yang di filmlah dalil yo kan. Dia nak kata kani jadi skim jadi skamba tiba kani apa kani gari kijongi apa kani jelar kijongi apa konstituensi kijongi dia nak kata lara kani sispa turur kepada kiong kani beli water supply scheme ai sampai kisnong lara kan jinta rung man kisnong ar kelur ai kisnong jonga jong kita dan kami di Kila bandril bantu jenis sorry bertanya di kecuk muta di top ke bahaya arf saw kita kila banyo mereka kata kila aru banyo eka house connection kini berapa kena kata usah itu kita bangi hapan husyar ke siapa jadi kita pada kami tiba by next year kini ke water supply scheme million water supply scheme kan sarung apa ke CAG report but come out the nami itu ke CAG ke salah dia ke bangsa jongane ke water supply scheme kepala wanra dari ni kena mungkin kita leke. Dengan kata usang ini kipat tak. Apa biji yang kena mungkin pihak bantai nanti. Kemudian kong kada inang kita bantu dan kapung hop ini scheme. Ke scheme ini ada lupa. Pancina surong, pancina nala, pancina kalau ada lupa. Kesulong tang bantu implementnya kan. Hendak ke kampung sana kalau panyada yang ada di siapa bangsa, panyada yang ada corruption. Kenang makanung kita kan ya ke ekonomi kijongi kanung kita ya ke yo kot kijongan kajompi kenang makan ni 2% kan ki 4% kenang magini ki balik yo lihat ki betray mystery ki betray bala ki betray hanu macing trailu kinang yo kan man kiyo nang away ka pos with the poor kinang yo kan man to kiyo man komot foman kinang yo pa school ni kun ka korkom bade kinang yo ban kan show ban kan dia kinang yo ban khawai kun kinang yo ban le kum de tungtai re ni ke juk muta Ibadah disenjar beli kinumlah aman poi sini kini berkai. Namar balai baki melate banyo ini berkai. Kimlah ate banyo, kimlah ate ban poi. Nak kata kau ka bahai ke, ayo kata ke. Nak kata kau ka bahai ke, ayo kata. Nak kata kau ni apa long diberi di pencingai ke. Kalau gigi ini nak ikhwan ke. Kalau ngimnang manjid ini ikhwan mau ngai di ikut jangan jadi sesifusnya mungkin demi orang. Mafi kilong kaju genduk. Kinum yo iye, kinum yo step. Kinum da ban school bhai ikun. Wada da uli wastan pagadaru. Bode bane puli engineer bane doktor kunum la ban yo kam. Na bar bale ngene rupi tuntan bisa. Kaya bale school ikun galai ade, galai be gibi yo kam. Kishong hayen te.
Nada dikit ikalai dia betang fautrok itu. Kemat salat patu sebadan pun. Tiada ada ekonomi juga kadang long silong punya nginak syukur mau betang iki kebajuan ra man lagi por tam shua election kani gan long bitnya. Perkhat la mo perkhat than na dia lagi. Perkhat ki kun siu kun jauh jong ni. Perkhat la ki ko dikti ki jong ni. Dara ni man perkhat yang ni kan warna ai kisinya ko raw ma ye dari bu itu. Nak kata kata orang Saudi yang bijak ni apa aspek. Pada NPP tu, kau mau lagi mana? NPP ni lagi dekai. Kau ni gege, kadang ka part and parcel of BJP. Kadang ka B team juga BJP. Bawa ka kertengru kalau kau jual. BJP kemudian Bharatiya Janata Party, NPP kemudian National People's Party. National kemudian Bharatiya, People kemudian Janata, P kemudian Party. Mana opinion presiden atau kapolri upur no nanti. Jika BJP hi, kamu kamiya itu job, nama kamu sembilan dan kapol. Nak kata mana itu mentaru, maka BJP pak kakwa pada implement. Yang agenda juga ke bakala agenda juga kakwa pada implement. Dia bukan one by direct ke BJP ru ka Nanti bupai ba ulum sini. Dia nak kata ki penting perlu pada NPP ke. Nak kata kisah ai ke bisa simpul ba ban ai supai ba. Simpai, yo ai simpai kam siapa? Waktu kam akhli. Dari kam akhli nang ni parti ba bagi jet yang. Kam apa? Jet iki. Anda bila ada election, tu bisa sampai ke sepenuhnya kam iki bentar. Pada apa yo ke bisa ru ngan itu da hak por ofisi bro dapat na yo kadon ka takut kasme yo kawan na kapan ka sitam hai ngasan bijoti na maru makini ki wan ai ro itu haba ki wan ai dai bagi ai ka sem ga spun dai bagi awan ai pa pidan kam pa pin khan chat dai ki wan ai bi ba ka put lesin kitem fitra kitem kana makam ka kasme pa ro ngai yo bi da yo kadon ka jal kana ba ka to suspect pa ro ngai yo kena kata wasong bi ka NPP ni le ka dai tam to pitin de BJP ka kuat dan kam man yo ayo ikan ka than se na lagi kalau yo ka Assam kalau yo ka Manipur kalau yo ka Arunachal Pradesh minta ka kuat ka Malaysia tepan yo apa ka Meghalaya ka sitam tak ada penkup sini lamburat ini apa ba ko puli ubi umtir jit kanya di NPP anda ada jit saweng untuk sini lamburat anda laweng sini lamburat plan kita sudi kup sini lamburat pada hak kita kepuar orang mudi ada join non pada ke BJP. Namar lah him join kini kepisah COVID saya di penjara, kepisah kau saya di penjara, kepisah beri juga elektrik selalu di penjara, kepisah kepada nampak mereka selalu di penjara. Kikwa ada ke CBI dari Enforcement Directorate, kikwa hadir. Dan hak kita kepuar kimpan saya berdrum kumpul MLA juga Arunachal, Manwanra itu BJP government. Nak kata kumparum ki MLA Congress, syaka LCPP, kumparum ki MLA Congress, syaka wipat ki parti, kini ro ki panse bat rumpi. Namar kan itu ke schedule ka sya, ya ki parti, dari ki job sangon argon alah panrum. Mengiken ginum la panrum, itu itu. Lagi lagi makanaro ginum la panrum, sekono ko parti, namar ra ki pay ke schedule ka sya panrum, bukan di sini. Hendak ki priyo ka parti pada ki kilala pendrum baru itu kilala pendrum pat yang ini uniform sih juga central government nama kadang nak ke central list state list but concurrent list jadi kemudian kan sampai implement anda kan implement pat jadi itu jadi itu kan sebuah kan sampai news dia kata bagi orang hidden agenda ke jongki pat kene ka hidden agenda ke jongki kini sampai non kam ya ka kini sampai non kam ya ka bat anda sila pendon kam pat ya ka kita sub ke kumpul le Madhya Pradesh kumpul le sampai apa Goa nama lu pada state government lu ke BJP central government lu BJP nak kata kau sub ke menteri kami kini ki an di bakala jadi hantakan masong di nak kata kenang bangin like nak jing ke bahasa Sansnan ni haman kentai lupa panggil ini relatif sipai ke mobile ini ke tu ke jing jahat asam kincik kenjak lain dalam poin pat hado ajong pat kincik kenjak cibo dia ke parti cibo dia ke parti ke bawah ai ni jing mentor dia kan jing ayu dia nak kata masuk ini habang biji
lembaga sosial media, berpriang lah bisa giwai lembaga video, berpriang lah bisa giwai lembaga lah pakai luar, umangi berpriang, kenang bagi giwai lu tip, berpriang lah kenang bagi giwai lu semua tu, bagi tip ya jadi sisa baru, suara kenci yang nong ikhwan. Dan nak kata-kata apa pijit you know ikhwan, hal tu kasi akan mau dapat kata, ada buat kucing dua yang boleh. Aku dulu tarik nilai kada kasi Sunday, aku nyaw tarik nilai kada kasi kapot. What I kata kasi Sunday, kada kasi sam pisah. Nanti kata kasi wak pisah, kasi yok pisah kasi ni. Iklan no si yang mana, iklan no malai sekali yang boleh, kan mau bahaya kata. What iklan dia kata. Lalu iklan dia kata ada tu ini minum yok dengan ikhwan tu kausan. Dua yang boleh, kalau orang kucing ni kita dua yang boleh. Sa jingit ani su ti uble ng ai ya pi un patai ya pi ulu uble upa phila panji nak mata ka sa sistem ko sa ke kran mai kun seo kun miao ki jonga jong ki kan no ke jiman toy ya ki bobot palang ke nak ta kada na kale ka jongaro habang awan hang ni ngomong ngade bo biang idan thangot ki kan ni pi ki paida ti su thu ba pi tim ha unu ni ni thangot bo biang para ba ki bo jing dai uble lu un percaya Pajero yubriu bopino tentur, jero yubriu bopundan unit, jero yubriu bopundan lidar, papin sukai, habis ingdan kam ke joki na boi kapor. Lada pinci di kibri bopundan unit, bopundan lidar apa gitu kin le akhwat, pi sekendong dot baru kan. Na kata kata ngai tu baru, kenang ba pi fil smu tu ke, haba pi jet ono iman. Na kata kata lada pi kwa yubriu bopi sup panya keren, panya khana, panya kiu, panya keren ikjinge jet pe. Yang tak ubri buku mutakin. Dia nak kata orang kalian kejongaru, ngomong ini panggil sim kenang, ya kan dia sembol kejongaru, mengajar tu ini pengajar le ini collection. Pat sembol jonga kadi umar lama wakong sam nanti, umar lama wakor nanti. Nak kata pijul lagi suatu, ya kador jong umar lama di mereka. Umar lama itu kinumlah ban tempat ban tempra, dia tamu nanti kicar sini pada kisan race ke. Nak kata orang ini, lada ubri umenta. Uwan na kayi jong pi dakakti un ong ya pi he uniu dakakti kan itu pi uwan ra hapo mi jong pi un ong magani election kalajan to he kani lai hajar unbu lai hajar nang ta unbu ong to he ulu pra nang ta ong to sim ulu kubi nang ta to sim ulu suntiu pa unbu ulu ya u mau lenai kecil oi mundur rugi pada kecil mino mula naya balai budi berkodorem dan nak kata apa itu kesan ajar kalau ajar kembendor nak kata yang bersih mula naya dan nak kata masuk di ujar au pelang dan step dikenai biru naying jelang salai buat mau lenai hak artinya tadi ujar au pelang dan step dikenai biru naying jelang salai buat mau lenai pada artinya dari kesiogi molonai don hatla haneng jom tu ke CCTV ada di PM kadang tu ke bala pening sarkar kita coba berumput lagi penengkong tahu bahar tahu belai tahu besar tahu ke usahawan semolonai usahawan setuba badan teman ba nong besar wele apa nong kau yo ada CCTV sarkar berapa nang hiru kabu CCTV apa kabu molonai jero Kamar balai kenang ba katip ba uni warna di bokordor habur CCTV dapo. Maka uja aru pensalak dapat CCTV, dalam satu orang pensalak maka CCTV ke. Nah kata sarkar kabu CCTV dapo sebut warna itu. Jangan kata ada musuh di nak kalian menjual hidup di paida. Sini berai, dua yang boleh mundur perkat ya kalau wei ngalapret di kicing ai jemput ke jonga, pada kadi kicing ai jemput ke jonga kalau ngasuh ai jemput. Begini yang hapan keren assembly. Panuan rapat dia kata economy on the right track. Dia kata apa? On the mau pipat pipakai. Kalau ada pipat tiga dari dalam pipat siapa? Manio pada sign, pada keren. Kenapa pada sanksian bijau ki kan melong boleh dong nak benda usnam arfulai hadu usnam arfukra. Jadi nak kalian macam kasbah apa ngomdan? Kumpa ayu ngomdan. Nanti tu ipi. Kumbale ayu ngomdan. Kaya kabangan leitang kejing duai. Kabang ayo ay dublay. Kabang hamban tulot ng nangkaman siyo blay. Kaduay lu namada papinya khay tinasay. Kaya bahara may kaji. Tapi kan dapat kejing pangijing stom. Kaya kasam lu begini baru kenjang no blay mo niya no ikiki. Duay lang namta nga mo no blay mo smurit.
mana mubriu uba trehok mantau paita mana mubriu uba nyo air kijing jom ta kijing hok bat hamta kijai ye kijing shai ban ki nak ta kada mo so ki nak kamta kalawai ka bokernai hau ar kulai ji iba penshai ta ko vision ho maulanai tang ni ni stir flexible ubleu na kan pati baro tan bawa tu ba yo so na me pati thuk je ki wero ba har fly dare ngin ji iba penshai da mission hawai maulanai flexible ubleu tu ini Kemudian ba pensyai ba bilak macam yang saya kentil bau lenai di hari ini kan met. Nangai di pada